Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyon amin, papagayam. Kablaawan na kay amin nga awan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Biag balasang. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay aya July, ta saan ka matatao iti balay? Ni tatang met, napanaklabit iti balay ti barkadak. Sana kasta. Ngamen, dayta ti pagtaunan ti riri ti agasawa. Alangan mo't nga ipupupok na platan ni Oscar dito unag ti balay, akas labalod. Saan mo takasta, anak? At dan asawam, isa medyo distansya mo, nagiti gagayim mo. Anyalat makunada mo ngay. Patsig ang maawatan da ka, anak ko. Iso nga ipangagnak nga amam. Sa anak mo tamap mapanagargaramping at tatang. Iso nga awan ti parikot iti dayta. Unay daytan kaka. Wala naman kasi mga pat manipon trabaho. Isa basit langan ti inanak. Mga anak, kalpasan na, agsublya ka na ako si ti trabaho. Nagsinaruno kayo lang nga simbang putkin ni July. Anya? Di saan tayo nga rin anak kaluto na nan? Siya kun ati nagluto. Tano saan, mabisinan tayo, ngay sulatan ti uraya nga gluto. Una daytan kaka. Bagbagaan niya man tayo sardeng nan ti mapmapan karagiti barkada na, nanang. Mas daawak mo't kinasarita man ni tatang yoy di kalman. Ngam agrason mo. Iso nasaysayaat no, da kayon agsarita. Una daytan. Stressful mo't da dya tao. Biag balasang mo't tararamidan na. Kam ti pagnakman na, tapno makasursuro iti naimbag. Unay daytan kaka. Diyak kayat tiriri, Julie. Isa kasarita ka anaimbag. Amuklatan ti bagam Oscar. May papan kadagiti gagayim ko. Adda asawa mon, isa maawatan da ka. Walo saan? Ibagam tayo sudan ti umay mang pasyarkin ka nito'y. Tapno saan ka na rumrumwar? Lapdan na karumar. Saan mait? Gam saan mo na masikaso dagiti trabahom dito unag ti pagtangan, nagkararwar ka? Adamo da na ng kantatang. Saan kasta Uri addada, tulungam latay na. Takababayin mo't no isudan tiyag trabaho dito balay. Sika kumaa. Ay unay daytan Oscar. Kasla kayat mo mabanugak Kasla kayat nakapagbali na babaunan no kasta. Sabalin ti pag-awatan. Ti panunutem, addan asawam. Apay nga ni Marcy. Adamot asawa na, ng makibarbar kada lata. Maawatan pa iti asawa na, man nakaawat ngamin nilakay na, kasjay ka kumamat. Apay nga yakas tati saom. Kaya't mo nga ron, tay kumpara kamot ka ni Lina, nga asawa ni kumpare. Nagdagat kan sana managbarkada. Apay nga ipadanakin ko na? Sinong batak lang di imbagam apangarigan? Nagmaditi kasoy. Pagapaan takit din, dagiti gagayim ko. Unay daytan kaka. Tiyak kayat nga agriri kami nanang. Iso nga ramiden na latan di kayat na. Nauma ako. Saan agasta abarok? Agtinag ariri at talaga no kasta. Saan kami ang makapagkinaawatan nanang? Nagkarit pa ya sumungsong bat. Kaslakid din siya kinakabasol. Isa bay akon. Alala. Bayam ta kasaritak tuman. Day tan kaka. I win friend. Adaya. Oo, sige. Matik dayta. Umaya ka dagos. Mabalin ayamot ako malasa kiti grupo. Okay, orayin da ka. Nalpas ka din. Anak isarita itigayem mo, July. Ape ayan nanang.
Ada ngamin papanan mi kinitatang yaw. Iso adi ka rumrumar tawan agbantay dito'y balay. Ay nananang, saan da atakawon ti balay? O daydaytan ka. Ang mga no daw may mangsapul ka datayo. Kat awan ti madanon ti tao. Nasaysaya at mutlaeng ano da madanon da. Tapno da mangibaga, no sa dino tinapanan. Wano napanan ti asawam. No kasaman bilang, agsublidan tun Ay, nanak ko aya, kaano nga ta, ngagnakem ka. Awan nakem ko aya, nanang. Kasla awan. Anya? Adan asawam, ngempiling balasan kapaylaeng. San abali kumamot No, agpusto-pustura ka laeng, ag-make-up laeng, kada agpapintas laeng. No, saan ka kumamot ng narumrumwar? Tabyag balasang tikas tangar aramidem. Gagayong ko mo, dagiti papapananang, apa aya? Amok dayta, amume. Ngam no nasawaan nun ti babae, agtaltal nan iti unod ti balay. Ken may sa, apay anak asawa ka pay laengay, no saan mo magaya mamaliklikan dagiti barkadam. Ay nananang, manaktak kayo mat, naladaw akon, mapanakon. Naydaytan kaka. Ngayon na, friends. Natamaan ako. Kasla, merry-go-round mo tanti makitak, just ke. Hoy, girl, nakado kang aminin. Yan, tira ka matatira. Ako laki din, may busan ka iti arak. Sigurado ngamin masermuna na intun agawid Iso binartek ko na di bagbagik. Tapno mo dahil sa laagidan kan maturugan ti aramidek apaman na makasangpeta. Okay ka, Jolly. Sana all. Ay, nasakta ito. Sana ka makapiyok no sermonan da. Ay, uli siya Iso aglibliba sa klaan no ko ta mabuto nga kinilakay ko. Siyakit mabuti nga kanitatang ko. Si ka ngay mat girl. Ang awan ti kabuteng ko. Siya ti kabuteng da amin. Wow! Sana all. Sige. Agawid ako na. Tainjak kayan. Ay, itulod akan friend. Wilfred! At amadlugan tayo dita. Let's go! Ulay daytan pala sangkaw. Ate mo pa yan tayo lalaki arumar. Kat inton sumangpit na bartag. Agulimag kayo man tatang makaturturog ako. Kan maululawak. Inyol dag mulatan dito salas nakaslato ka ka na padata. Uray daytan kaka. Tangiwat yu tatang. Umadayo kayo man. Apay di ka mabaed kanila kay Mau. No masangputan na kakasta tilang ang kababay na. Apay kumamabay nang ikat asawak mo. Uray niya tilang langak ditan na nawan bibiyang timiterol. Ala, makamukhang aruday. Noan niya titong pala ito nga aramid Mau. Awan tao te sinsidiram. Ta adumatan ti pamagbagami kanta. Ay natatang makayo ko na manan. Just kay. Kita tana usawan kan. Agsarita tayo tinasaya at Julie. Seryoso ka man lao na yun, Oscar. Talaga. Kat maudin dahil ti apan nakisarita ken ka. Anya man nun ti mauding ibagam. Ape maungkil kan. Tamaudin. Dahil tamo ti bagbagam. Piloso po ka pa. Awan pa'y nasaya at asaritaan. Ibagam kidin ti ibagam tani. Kasangay ni Melanie. Masapula mapanak. Kababain mo no jak mapan. No kasta awan makapasardangken ka makibarbarkada. Nga oray addan asawam. Awan mo't dakas na. Kina-responsable mo tanday tanga aramid ti may sa anasawaan. Makamukan dinak maawatan. Siyak ti di mo maawatan. Siya. Awan papananda ti asaritaan. Ngam tandaanam ha. Adun apan nakisaritaken ka. Uray dagiti dadakil mo. Kinasarita na kan. Ngam awan mo't dengdenggam. Isa makamukang arudan iti biyag mo. Ape kasta ti saom.
Makapa-stress ka una yan. Kasla awan asawa. Kasla agbibiyag kalata na balasang akan kanayon. Di mo pa yan maarami dahil ti pagrebengam di ti unag ti pagtaangan. Maliwayam pa yan nga ilaba dahil ti kawas ko apang opisina. Ay na, ilabang mo ano si kati makasango. Unay daytan apa nagrasrason, Julie. Sabsabali ka talaga. Talaga sa bale. Naidadaduma ak kadagiti asawa ababa unanda. Dagnam ay kantupay. Sa mabalin mo tagpasyar kadagiti gagayim mo. Agam saan mo't kumaakanayon ah. Ay, diyak mabalin na liklikan ida. Ta nagsasaya at dagiti agagayim ko. Nasaya at akmat nga asawa. Ngam ibusam ti anos ko iti kasta agalad mo. Biyag balasang nga maka-stress. Unay daytan. Nay, ay nagsubli ka mo't barok. Una nang ta si makit ti tiyan ko. Kalat kit tinakasti ti tiyan ko. Alaga kita atanay, agtumarkay ti agas. Nagtumara ko na nang. Pagkalmaak lang basit ti tiyan ko. Won, iyon na nam. Ni Julie ngay na nang. Rimwar ka di manan. Nasa umaon. Ay na, bukas ti nga darik-rik naan. Adda kumamat di ti balay ah. Un kumaa. Bayan nyo ta aguma. Awan makunanan kanyak. Naanos ka kidi abarok. No sa bali lang asawa day ta, jak lamawn. Ay, unay daytan kaka. Nay, apa yan barok? Anya dagitan ngay. Nagdadakkel mo't amalita ta inruar mau. Wali nga raw. Umanaw kan samit tayo, Oscar. Nasa uyong tatang. Jak maanusan ang tiyar aramida ni Julie. Jak ba't kaya't nga agriri kami, ta amang ano karkaro nga agpinasakit kami. Ay, ina ay unay daytan kaka. Awan ti makunami kinitatang yu barok. Anya ko matimakunatang ay kat agnadata mo ta si babasol ti anak ta. Ay anyat ibagami ngay no, sa pulon na ka ni Julie. Iba kayo tipod no nanang, tatang. Ana uma ako ni ti aramit na. Alaga anya nga rod ngay barok. Maawatan da ka. Basol ti anak mi daytoy, anak panunot mo nga ramidan. Pagyaman ak ta maawatan dak nanang, tatang. Maawatan da ka, Oscar Barok. Maladingitan kami man iti dayto ngay papanaw mo. Awan mabalin may. Saan mat ngamin nga agpatpatingga ti asawam. Un nga raw. Biyag balasang mo ngamin. Iso nga, agoma ita ah. Sige nanang, tatang. Papanam ngay nga rod barok. Iti balay mi. Ay na, kababain pa yun kini abalayan. Numamuan na tinapasamak, uno mapaspasamak. Amo na, tayo bagbagamot na iti karuba. Isang orda maipitak, kan may stressak. Sige nanang, tatang. Pasensyan, kan mawatan da kuma. Ay, unay daytan kaka. Awan maaramidan tayo baraw. Anyang aron nga eh. Unay daytan. Itay pa yaman madlaw ko tatang. Awan tagtagariyo kininanang. Ay, parikot at talaga. Siya ka diti parikot yu tatang. Ibagayo laeng. Tapnamok mo ter aramida. Siyak ambaw. Pinanawan naklatan ni tatang. Unay daytan kaka. Apay nanang, adi kay matagtagari. Ay, parikot talaga. Anya ti parikot yun nanang? Diya ka mau. Pinanawan nakmot ni nanang. Apay dagituyan nakabalay. Inak man laangan iti silid mi tayadak di. Naktanganak a nakikinkin na tawa ka dagiti barkada. Just kay. Apay dagituyan tag karaburandis. Kun nakalukat ti aparador. Nay. Awan mo tan, dagiti lupot ni Oscar. Anya ti kayat asawan day tao
Imanawan ti asawam, kat saanay nagsublipay. Nauman itibiyag mo kas balasang. Di kamot kamin dumdum nga iti pamagbaga. Da kami pa'y tidakas no bagbaganda ka. Oray asinumot nga asawa, nukas tateramid na. Nasaysaya at lakanon apanawan na ka, ngamtay agkinabil kayo adwa. Ha? Ay, tatang, nanang, saan? Mapantayo ay ti balay data. Kasarita tayo ti asawak. Sana mabali na sina anak tatang, nanang. San tayaw ang mapilit no nauman iti maday akababalin mo? Agasem mo tabiyag balasang nga aramid mo. Oray asino kunakmanay. Isungag nakam kamot nga tan. Unay daytan. Bagayam Julie, inka kasarita ti asawam ket ikarim nagbalbaliw kan. Bareng maawat na kapay kas asawa. Pinaturay mo mat kamin, mapunno di dram. Anya nga ita. Di naawanan ka ni ti asawa. Nakabasol ka, iso nga agpakumbaba ka nga uray anyan tupay ti manggag mo nga ibaga ti asawam. No, entrisado ka makikinnaawatan. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan, anapaulwan. Biyag balasang. Dito'y drama tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.